Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Bir tilgüçi, yani Nazir ibn Haris, kafirlarga çoqum boludigan azabning tushishini tilidi. Lil kafirin laysa lahu dafi'. O azabni hech odam qaytara olmaydi. Minallohi zil ma'arij. O azab osmon sho'tlarining egisi Alloh tarafidan bo'lgan. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Farishtalar va ruh, yani Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydi ki, uning uzunligi 50,000 yil keladi. Fasbir sabran jamila. Ey Muhammad, qavmining yetkizgan aziyatlarga chiroyliqcha sabr qilgin. Innahum yarawnahu ba'ida. Ular o azobni yiroq deb qaraydi. Wa narahu qariba. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl. O kunda osmon eritilgan mistak bo'lib qoladi. Wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Tog'lar etilgan ranglik yongdek bo'lib qoladi. Wa la yas'alu hamimun hamima. Yubassarunhum. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Her adam öz hali bilen bulup kalıdığanlık üçün do'stidan ko'rib turib hal so'ramaydi. Günahkar adam öz o'rniga o'g'illarni, ayolini, qerindishini va o'zi mansub bo'lgan qavm qerindoshlarni va yer yuzidagi jami odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Kalla innaha laza. Yo'q, u muqarrar do'zaxdir. Nazza'atan lish-shawa. Yani bu günahkar kafir mundaq arzudan yansun. Pida qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutqiza olmaydi. Uning oldida do'zax yinib turadi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shiladi. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. U haqdan yuz o'rib buralgan va pul mol yig'ib saqlagan. Uningdan Allohning va miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqirdi. Innal insana khuliqa halu'a. İnsan haqiqatan chidamsiz yaratildi. Iza massahu ash-sharru jazu'a. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yoki qo'rqinishdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Wa iza massahu al-khayru manu'a. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uchidir. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Fakat tüvendikiler bunundan müstesna. Ular namazga hamisha riyoya qilg'uvchilardir. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Ular mallardan tilaydigan piqirga va tilmaydigan piqirga muayyan haq, yani zakat berdi. والذين يصدقون بيوم الدين. Ular qiyomat kuniga tasdiq qiladiganlardir. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Ular Parvardigorning azobidan qo'rquvchilardir. إن عذاب ربهم غير مأمون. Şübhəsiz ki, ularning Parvardigorning azobi
Allah əmin qılğandan başqa heç bir adam üçün əmin bolğulu bolmaydigan narsadır. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ular əvrətlərini haramdan saqlığıcılardır. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Faqat xotunları və çörləri bunundan müstəsna. Özlərinin xotunları və çörləri bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Cinsi talabini qandırışni, bunun sirtidan tilgüçülər həddidən aşqıçılardır. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Ular özlərinə tapşırılğan amanətlərə və bərgən əhdiga riayət qılğuculardır. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Ular doğru guvaqlıq bərgüçülərdir. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ular namazını ada qılğuculardır. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Ani şular cənnətlərdə hörmət qılınğuculardır. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ Ey Muhammed, kapırlarga nim boldikin, ular sen tarafga tez kelishib, oң sol tarafında top-top bulup olturşudu. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ Ulardan her bir adam nazu nimetlik cennetke kirgizilishni tama qilamdu. كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ Yo'q, ya'ni ular cennetke mengü kirelmeydu. Şübhisiz ki biz ularni ular biladigan narsalardan yaratdik. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Məşriqlərinin və məğriblərinin pərverdigarı bilən qəsəm ki, ularni ulardan yaxşıraq adamlar bilən almashtırışqa, yani ularni Allah qılıb, ornuğa ulardan artıq və Allahqa itaatçan bir qavmni keltirishga biz əlbəttə qadirmiz. Biz bunundan aciz emasmiz. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ Ey Muhammed, ularni qo'yivetkin. Taki ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lgan qadar botilga cho'msin, dunyosida o'ynasin. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ O kunda ular qabrlardan chiqib, xuddi tishlab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yugurdi. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Ular Allah'tan uyulup yuqur qarayalmaydı. Ularni xo'rliq o'rib oladi. Ani shu ularga va'da qilingan kundir.